мегӯянд табиати тоҷикистон рангорангу зебову ғайриоддӣ аст. агар айни ҳол дар яке аз гӯшаҳои тоҷикистон зардолу пухта расидаву тамом шуда бошад, вале дар як гӯшаи он ҳоло зардолу напухта аст ва ҳамин гуна меваву сабзаҷоти хеле зиёд дорад. ва дӯстони азиз, ҳоло мо дар ноҳияи ванҷи пурганҷ қарор дорем. омадем ки табиати зебои ин диёрро барои шумо нишон диҳем ва дар бораи себҳои зебои ин минтақа барои шумо бигӯем ва асрори онро барои шумо ошкор кунем ки чаро ин қадар себҳои ванҷ зебову ширину хушмаззаву босифат аст. ва имрӯз дар барнома моро як нафар боғбони асил, як нафар марди шинохтаи ин диёр Эркаев Доди Худо ҳамроҳӣ мекунанд ва мо ба боғи эшон омадем ва ҳамроҳи эшон сайри боғашон хоҳем кард. дуруд ба шумо. саломат бошед. саломат бошед. хеле як табиати зебо аст воқеан. ин гуна гулҳои зеборо дар ин роҳрав шумо кор дидед ва қадар себҳои зебо. имсол фикр мекунам ҳосили дарахтон зиёдтар аст. имсол хеле пурбор ҳастанд дарахтон. бале, нисбати соли гузашта имсол ҳосилнокӣ беҳтар аст. хуб, сифати себам ниҳоят беҳтар аст нисбати порсол. баро ҳама сол ин дарахтоне ки шумо дар боғатон шинондед шуморо ноумед намекунанд. ҳамасола мева медиҳанд, ҳамасола меваҳои зебо медиҳанд. бале, баъд вобаста ба деҳқон аст. агар ғизо бутӣ, пору бутӣ, дигар чизҳое ки барои ҳамин мева лозимӣ ҳастанд битӣ, ҳар сол ҳосил гирифтан мумкин аст. беҳтарин. ҳоло кадом нави себҳо дар ноҳияи ванҷ пухта расиданд? ҳозир мо ҳамин себи сурхи пешпазак мегӯем вая, ки вай аллакай қариб як моҳ шуд ки пухтагиай мардум вая истифода қариб ки тамом шавад. қариб тамом шуда истааст. сезонаш ба анҷом расида истодааст. бо себҳои дигар ҳастанд ки миёнаанд байни тобистону байни баҳор. бо ваё пухта мерасанд, бо айва истифода мебарем. мо дар даромадгоҳи хонаи шумо унҷо як дарахти зардолуро дидем. масалан дар дигар минтақаҳои тоҷикистон зардолу дигар нест, тамом шуд, пухта расид, вале ҳоло ино ғурра ҳастанд ва хавли зард нашудаанд. баъд як хусусияти хоси ноҳияи ванҷ дар ҳамин аст ки аз даромадгоҳ аз ҷамоати деҳоти бодкут сар карда то ҷамоати рованд, яъне наздики пирахи феченко, тамоми фасли сол тамоми мева то ҳатто гилос ҳам дар моҳи август дар инҷа ёфтан мумкин аст. бале, бале, беҳтарин. хуб, шумо дар боғатон чиҳо коридед? чиҳо доред дар боғатон? дар боғ қариб ки ҳамаи мева ҳаст. зардолу ҳаст, себ ҳаст, хуб мана гирем ки олболу ҳаст, гилос ҳаст, олуча ҳаст. хулоса ки қариб ки ҳамаи чанд намуди гилос ҳаст. хуб, аслан кадом намуди меваҳо бештар дар инҷо рушд мекунанд? яъне сабзишон хуб аст, онҳо маззаи бисёр лазиз доранд. қариб ба ғайри ҳамин анҷиру анора мерӯяду кам. тамоми мевае ки дар ҳамин дунё ҳаст инҷа мерӯяд ва лаззати ин меваҳо аз дигар минтақаҳо фарқ дорад. фарқи асосиш дар боду ҳаво аст, дар ҳамон нашу намое ки гирем ки протсесси пухта расиданаш инҷа дуртар меравад. барои ҳамин ҳам омили табиӣ ҳам бо ин масъала қатъӣ ба нигоҳубин ин боиси он мешавад ки меваи мо ҳам барои нигаҳдошт ҳам барои истеъмол кардан нисбати дигар минтақаҳо ҳам ғизонокиш ҳам серобиш ҳам барои нигаҳдошт инҷа беҳтар аст. марҳамат, як пиёла чой, як зардолуи ҳамин ванҷа бо ҳама себи пешпазаки ванҷ як бор ҳамин чашида бине. марҳамат, шумо гузаред. марҳамат, шумо меҳмоно, марҳамат. ин зардолу сафедак ном дорад. сафедак майл ба сафедӣ дорад, зарди паст. майл ба сафедӣ дорад, рангаш ҳам гувоҳии он аст ки сафед аст ва бисёр болаззат аст. сероб аст, болаззат аст. воқеан лаззаташ ҳарф надорад ба қавле. хеле бомазза аст бинандаи азиз ва хос дар ҳамин минтақа зиёд ин намуди зардолу масалан парвариш карда мешавад, не? бисёртар ҳамин намуди ҳамин пешпазак, ҳамин зардолуи сафедак ин ҳамин то минтақаи ҷовидон рушд меёвад. болотар бо дигар навъҳое ҳастанд ки хусусияти хоси
ҳамун минтақаро дорам. ҳоло як қисматаш напухта аст, каме сахттар аст ба фикрам. Ино бале ман як бора намепазам. ҳамин ҳар рӯза мепазад, ҳар рӯза. Инам имрӯз мечини, пага мерай бо мечини. ин процессиш қариб як моҳ, процесси пухта расидан то ҳамун охиронаш қариб як моҳ давом мекунад. донашам ширин аст. донашам ширин аст, бомаза аст. ана ин себе ки ҳозир мо себи пешпазак мегӯем, ин ниҳоят сероб аст. қариб 90% ин сок аст. соки ин табиӣ. ин соки табиӣ. бо ин шарбат ҳам карда мешавад. себҳои хеле аҷоиб. дар фасли тобистон, яъне шурӯъ аз фасли баҳор деҳқон аллакай бидуни мева намемонад. бале. солҳои охир азбас ки ман ҳамин сиёсати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бисёр оқилона буд, махсусан бо ҳидояти пешвои миллат боғҳо рушд ёфтанд. бовар кунед, мо зодаи давраи СССР ҳастем. лекин ҳамин моҳи октябр дигар ягон то ҳатто себ ҳам намеёфтем ки ҳамон меваро истифода барем. ина ба ҳамин кӯшишу ғайрати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистону ин барномаҳое кишидану ба кӯшиши худи имконяте ки барои деҳқон дода шуд, ана хушбахтона тамоми сол дар хонаи деҳқон меваи ҳамин табтоза ҳаст. яъне ки аз сезон то сезон ин ҳамин мева замистонам, баҳорам, ҳама вақт ҳамин сев то моҳи июла, яъне то пухта расидани ҳамин себи пешпазак дар ҳамон тахонаҳои деҳқонҳо себо ҳастанд. خب میشود که یک سری باغتون اینه مرحمت درختان زیبا رو شنیدن کی بود مانند دیدن واقعا. شما بفرمایید. محیط خانه شما خیلی عجیب است. اینجا خانه دارید و اطرافش باغ است، درختان خیلی زیبا، درختان میوه‌دار و درختان گوناگون هستند اینجا. بله، خیلی که میگویند با زیبایی طبیعت طبیعی با خود انسان میتونه که زیبایی علاوه کند و زیباتر شود. حالا این درختی یخمن ما میگوییم، این بسیارتا در کوهستان میشه، لیکن مطابق کردن هم ممکن است. الکای مطابق شدن، این الکای حاصلش چیدن، این شربت تیار میکنن. الکای شربت تیار کردگی هم برای زمستان. خیلی طعم عجیب دارد. کمی ترشمزه است ولی خوشمزه است. بله. خب بفرمایید شما. این درخت نوک است. این درختی ما اینا امرود میگوییم. امرود مرود هم میگویند نه؟ مرود هم میگوییم. یک نوعش، این یک چند نوعی زیاد دارد. این یک نوعی همون مرود میباشه. من همین زردالو این همین خیلی خصوصیت خاص دارد که همین زردالو. این چی نوعی زردالو است؟ این همین زردالو روشنالی نمیگن، روشنالی. این در همین بالای درخت همونجا قاق میشه. این همونجا قاق میشه. خشک میوهش در همون بالا. میوه خشک میشه، همین خشک میچینه همونجا تمام برای استفاده. و خاصه در فصل زمستان شربت کردن از اینا خیلی بسیار مفید است. بسیار مفید است. انا این همین خیلی این آزبین وقتی که میکنی با زور میکنه. سخته. یعنی خصوصیت خاص داره. یعنی در بالای درخت این همین خشک میشه، همونجا محصولات تیار میشه. میوه خشکش رو میگیرید هر سال؟ هر سال میوه خشکش رو میگیرید. عجیب. چهارمغز نو شناندگی، میوه چهارمغز. و چهارمغز هم در ناحیه ونج خیلی اوضاع زیاد دارد در تمام تاجیکستان. چهارمغزهای ونج. این کدام نوع چهارمغز است؟ این چهارمغز هم دو نمود میشد. یکتاش محکمه سخته. دیگریش نوعی که ما پیوند میکنیم کو پیوند میکنیم، اینا انمو پیوندیان. اینا شما پیوند کردید؟ این ملایمه. همین دست قطعی هم شکسته میشه. شکسته میشه. پوستی بعد بتونم داره. مغزش پر است.
اینا بینی اولی ابیوم وای بینی چقدر است این اولی پروسسش دوام داره این تقریبا در ماه‌های نوامبر علاقه پخته میرسه نه ماه سپتامبر میرسه سپتامبر میرسه ولی یک دو ماه دیگر هست بله بهترین خب و عجیب است که از اینجا آب میگذره دو تا کانال میگذره بالا کانال هم خیلی کلان اینجا بو کانال اونجا بو اینم خیلی زینه بازینه دریا و بو بهترین اینجا دیگر نوی زردالو است اینو همون زردالو پخته رسید اینو هم زردالوی در بالای همین درخت چون همون خشک میشن لیکن سورتش دیگره حال خام است اینا حال خامه این دیرتر میپزه بله اینجا هم زردالو داره اینجا هم زردالو هست اینا همون زردالوی هستن که در بالای همین درخت خشک میشن بله یا چی برای من جالبه چرا مثلا اینجا این رنگ سرخ کردین اینجا همین برای که یگان اینفکسیه یگان حشرات همینجا وارد نشه اینا کیرم نخوره یا کراسکای سفید قطعی ممکن یا کراسکای سرخ قطعی هر گونه حشراتی که وارد پوست میشن کو چون که پوست کو اینجا نازک است زخمی شده است بله این چی نوی سیب است انا اینم کریپسون زرد پیوند کرده کریپسون زرد اصلا کدام نوی سیب بیشتر در اینجا پرورش کرده میشه بسیارتر همین کریپسون سرخ کریپسون زرد همینا یک سالهای همین آخر بسیارتر طلبات اینا خریداران میبینن طلبات عموما در همین سیب زرد شده است برای همین علاقه باغ را همین تغییر داده استیم مدامی که همین طلبات در پای زرد وابسته به طلبات خود طلبات بازار بله شما چی بگید سیبو چگونه است ما تا جای میدونم میگن که حتی از وقتی اونه که سیبا گل نکردند بعضی تاجران میآیند با شما شرطنامه میبندند همین خیلی میشد که این همین ممکن اول همین هفته یا هفته دیگر میبیایند باغ را میبینند نرخ و نوا میکنند خیلی پیش پرداختن بعضی وقت میکنن معامله بین سوداگر و خریداران خیلی مثلا حاصل خوب دارن این سیب ها بد نیست مثلا همین یک درخت سیب چقدر میوه میدهد خیلی وابسته به حجم سیب مثال گیریم که اینم یک درخته اینم یک درخته حجم این مایده تره خیلی شاید یک 40 کیلو بشه 30 کیلو 40 کیلو و ممکن 100 کیلو میشه نه این مثلا این رو بینه این علاقه چند ساله است این سیب؟ این سیب کم کم شاخهایی را بیره که ابنویت کرده گیرند یعنی که جوان کردن این حاضر همین شاخی که همینجا هست این شاخ کهنه‌تره این کهنه‌تره این علاقه باید که جوان کنیم یعنی که بریده با بجای این نودای نو که میشن وقتی که میبری با بجای و نودای نو بله بعد سیبا صفتشون با خوبتر میشه یعنی جوان کنی درخت این نقطه نظر علمی هم هست علاقه مثلا این نوده رو بریدن من از این طرفش نودای نو این علاقه این نودای نو این نودای نو این نودای نو این از این بروماده است با این شه میبرد این میبری با این یعنی همش یک بار نیو بر نوبت اینا تو اینا بریده و بریده اینو علاقه گل میکنن حجم زمین شما چقدر حجم زمینی که سیب داره حجم زمین همگی 1000 متر شما زمین رو هم استفاده میبرید زمین همچون علف استفاده میبریم برای چهارو در یک سال چند بار درآمد میکنید علف در یک سال 2 مرتبه درآمد میکنیم این یک مرتبه علاقه درآمد کرده این علاقه برای با دوم ماهای سپتامبر اولای اکتبر دوم حاصل میگیریم انا این چون که همین دهقانی من یک چیز گفتنی هستم همین دهقانی هم زراعت هم باغ به پارو نمیشه پارو به نگهداری چاروداری نمیشه یعنی در علاقمندی اگر همین علاقمندی را رعایت کنه دهقان هم حاصل خوب میگیره هم تامینات از جهت محصولات چاروا میشه هم از جهت باغ میوه دیگر مثلا درآمد برای خودشگی خب باز در این باغ شما چی نمودی میوه است؟ اونجا یک درختی کمی کلان سالتر هست؟ اینجا بسیارتر همین
боғи як лухти себ аст. Себ аст. Леки ӯ болош қисмати боло. Шумо боло ҳам қисмат. ӯ боло каналай, боло ай каналай, ӯ боло кӯҳай. Ҳамин санг бисёр мебиёяд. Поён мефарояд? Поён мефарояд. Ина ҳам системаи муҳофизатӣ доранд. Ина он олболу шинондагӣ ӯ тарафа. Ба сафедор. Ана вақте ки санг панг аёҷа мебиёяд, ай кӯҳ, ҳамоно монеъ мешаванд. яъне ки ҳам системаи муҳофизатӣ бо ба замми ин маҳсулот. яъне олболу. Ман ол рафта мебинем. Ё олуболу доред. олуболу агар масалан бибинем дар ноҳияи тобеи марказ, вилояти Суғд, Хатлон тамом шуд. Дигар нест. Вале инҷо ҳанӯз напухтааст ба дурустӣ. Инҷа пурра ҳанӯз напухтааст. Напухтааст. Инҳоро мехаранд омад аз инҷо. Инҳоро баъзе вақт тар мегиранд, баъзе вақт хушк мегиранд. сола ин кампот табиӣ меша, мураббо табиӣ меша. бо дар ин ягон гербитсид, ягон дору истифода намешавад. Воқеан ягон дору ҳам яъне нест. чизи тозатарин. ҳамин ягон чиз надорад. мегӯй ки ҳамин шиштагӣ боша. Воқеан. Ина тоза. ягон гарду ғубор нест. Надорад. яъне барои саломатӣ ягон зарар, ягон таҳдид надорад. аз ҷиҳати чунки ҳама сабзу хӯраманд. ин ҷои мо ба хок нест. оза шамол агар хеза мебинӣ ки дар инҷа гарду чанг нест. тамом. хеле ҷолиб аст. масалан дар як боғ ҷо хоҷагии деҳқони шумо аст. вале дар як боғ чанд намуди меваро шумо шинондед инҷо ва аз тамом меваҳо истифода мебаред. дар баробари оне ки худатон истифода мебаред, ҳамчунин бозори истеъмолии кишварро низ бо меваҳои тару тоза таъмин мекунед. саломат бошед ва ман ба шумо барор ба замми ин гуфтаҳои шумо бо хешу табор аст, бо ёру рафиқ аст ки ваё барои савғотӣ бояд буд. дар тамоми минтақаи Тоҷикистон паҳн шудагиянд. ҳамаи ваё ба умеданд ки ҳамин себи ванҷ ҳатман вай бояд як тӯҳфа фиристонӣ. бояд акаи доди худо ҳар сол барои онҳо тӯҳфа завғотӣ фиристад. саломат бошед ва мо лаззат бурдем аз сайру гашт дар зери ҳамин дарахтони бисёр зебо, дар зери дарахтони мевадор ва хушбаҳоли шумо ки мегӯна як боғи зебову бисёр пурбор доред. барои шумо барор мехоҳам муваффақият. саломат бошед. умед дорам ки ҳар сол мегӯна дарахтони шумо меваи зиёд медиҳанд ва мо аз душанбе онро мехарем мехӯрем. ман боварӣ дорам ки баъди ҳамин намоиши шумо хоҳишмандон барои омадан ба ноҳияи ванҷ на фақат ба хотири ҳамин меваҳо, ин як баҳона мешавад. як баҳона мешавад ба хотири пайвасти дилҳо, яъне меҳмонӣ биёянд аз тамоми минтақаҳо. ина ҳамин наворро тамошо карде, аҳа хонаи рост хонаи Амиркаев мерем. ана дӯстӣ пайдо мешавад, ба ҳам омадани миллат пайдо мешавад, ташаккулёбии миллӣ. яъне ино ҳама пайвастагӣ доранд. ина биёянд марҳамат, мо даъват мекунем тамоми Тоҷикистона. мо тайёрем ки ина ваёро ба меҳмонӣ қабул кунем. саломат бошед. саломат бошед. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, як барномаи ҷолиб буд ва ин барномаро мо аз ноҳияи ванҷ пешниҳоди шумо гардонидем. дидед ки чӣ гуна инҷо як боғи зебо сабзида аст. хеле соя дорад ва дар баробари оне ки аз меваҳояш мечашед, лаззат мебарӣ, метавонед дар зери сояи он истироҳат кунӣ. саломат бошед. то дидори дигар. хайр.